Antigo aluno ba Programa Cooperação Técnica Malásia, MTCP, Timor-Leste, hamutu com o embaixador Malaysia entrega doação ba escola rua e a município Lixa. Íamos escola rua ne behetan doação, maka pré-escolar Avó Irene Olimpia de Almeida, e aí pelo nomos jardim infância HP. Portanto, pré-escolar Avó Irene Olimpia de Almeida, hetan doação nesse tanque B, o litro riung ida atus rua, completa o bomba B, obra ba instalação no canalização, o dida B ba escola, inclui instalação sanitária no cozinha. Enquanto doação ba jardim infância HP, nebe localizia posto ba TT, maka nesse gelera litro atus ida, nang manu fos inclui susuben. Entretanto, embaixador Malaysia e Timor-Leste, Amadjit Jarjit Singh, informa doação ba escola ruane usia alumni MTCP, nomor serviço a mútuo com Fundação HP, onde suporta escola nia precisa. Tujuan lawatan hari ini ke dua-dua buah sekolah, satu di IPLU, satu di Bazar TC ini adalah untuk menyalurkan sedikit sumbangan bantuan bagi pihak alumni program kerjasama Teknikal Malaysia MTCP. Kita telah kenal pasti dengan kerjasama Agape Foundation. Di sekolah ini aspek-aspek kebajikan yang diperlukan, fokusnya objektif di sekolah di Bazar TT ini kepada sumbangan untuk menyokong program makanan sekolah. So, kita menyumbangkan hari ini sejumlah beras, ayam beku dan susu, ya, untuk kita menyokong program makanan di sekolah supaya diet di sekolah ini lebih seimbang ataupun balance. Dan di sekolah di IPLU tadi kita telah menyampaikan sumbangan satu tangki air 1,200 liter bersama dengan pam, ya, dan juga kerja pemasangan pipe dan listrik itu bagi pam itu supaya bekalan air dapat kita jamin lebih stabil dan disalurkan ke dapur, ke bilik air dan juga ke pintu masuk sekolah itu. Dan tujuan projek itu adalah untuk menyokong inisiatif sanitasi dan higien kebersihan yang lebih baik di kalangan anak-anak muda. Reportagem Olívio Silva, Televisão Timor Post.